Maya meyumirite thutha wa atongoria a kanitha wa Calvary Chosen Center mwena wa Thika kuhutia ndereti ya mũmbunge wa Gatundu South Moses Kuria igongona-inĩ iria kuruguria githomo kĩgiĩ mendekithia ma BBI. Bishop David Ngari agitongoria igongona rĩrĩ nĩoretie mũmbunge wa Gatundu ya mũhuro Moses Kuria atiganĩrie irumi hamwe na kwagira atongoria gĩtĩo makĩria mũno munene wa bũrũri Uhuru Kenyatta. Tunataka kukwambia Kuria, kwa kweli sisi hatujui hiyo uchawi unasema. Tunataka uheshimu rais, kanisa iko nyuma ya rais, lakini tunataka tukuulize Kuria, kanyanga mpira na utulie. Oho Bishop Ngari niaugite ni kuri na mendekithia kanitha kugĩa na kamiti ya mwanya ya kurumbuia mateta mao guku atongori aya makiranira kunyita mbaru riboti ya BBI agikorwo ni ikurumbuia kanitha hatari na muthutukanio. We are in agreement. Tunataka tribunal yetu, commission yetu ambayo itakuwa ikisikiliza shida zetu sisi kama kanisa. Kama itahusisha kanisa katika mwongozo wa taifa, sisi tuko hapa katika BBI. BBI si kitu ya mtu binafsi. BBI tumeelezwa ni jambo la kusungumzia. Kameme TV, Jitago Waithera wa Gishohi.